Dakle, za ribe 2026. godina je godina sa vrlo jasnim narativom. Priča o putovanju od jedne duboke, poznate magle do jedne teško stečane jasnoće. Posle 14 godina nešto se iz temelja menja. I evo je, u suštini ova jedna rečenica je mapa za celu godinu. Sve što treba da se zna je nekako sadržano baš ovde. To je i obećanje i izazov. Počinjemo u nekoj izmaglici, a završavamo sa kristalno čistim pogledom. A sve ono između, to je život. To se računa. Dva ogromna, ali stvarno ogromna planetarna pomaka definišu celu godinu. S jedne strane Neptun odlazi. 14 godina magle, snova, duhovnosti, ali i konfuzije u vašem znaku se završava. S druge strane, Saturn dolazi u kuću vrednosti i, što je ključno, staje. Biće retrogradan skoro celu godinu. A to znači samo jedno, dubok unutrašnji rad. Pitanje je zapravo vrlo prosto. Ko ste vi bez te poznate izmaglice? I šta zaista vrednujete kad se podvuče crta? I to nas odmah dovodi do prve velike teme posao i novac. I ovdje je ključno da razumemo jednu stvar. Saturnov uticaj nije kazna. Ovo nije negativan tranzit. Ovo je jedna temeljna revizija, popis. Znate ono kad u firmi rade popis na kraju godine? To je to, samo za vaš profesionalni i finansijski život. Saturn samo postavlja pitanja na koje se mora odgovoriti, ne rečima, već delima. A ovo su pitanja koja će se vrteti po glavi. Ona unutrašnja anksioznost oko karijere, para, onaj osjećaj da se nešto gradi u prazno. Saturn sve to iznosi na svetlost dana. Tera nas da se suočimo sa tim strahovima. Ne da bismo patili, nego da bismo konačno izgradili nešto stvarno, nešto opipljivo. I tu je suština. Saturnov hod unazad, kroz drugu kuću, je proces koji traje skoro celu godinu. Znači, zaboravite na brze rezultate i lake pobede. Ovdje se radi o postavljanju temelja, o sporoj, metodičnoj gradnji. Poenta nije u brzini, nego u trajnosti. Jer ono što se izgradi pod ovim tranzitom, to vam niko ne može oduzeti. Ajde da prođemo kroz ključne datume za posao. 14. februara stiže Saturn i kreće revizija. Sve deluje usporeno, kao da se ništa ne dešava. Onda, 31. maja, imamo plavi mesec u kući karijere i on donosi neku vrstu kulminacije. Nešto što se dugo gradilo, postaje vidljivo, dobija priznanje. 30. juna Jupiter menja znak i fokus se prebacuje na one svakodnevne, možda dosadne, ali bitne obaveze. I onda, posle cele godine strpljenja, 10. decembra Saturn kreće direktno. Kočnice se otpuštaju i to je taj trenutak proboja. Dobro, a sad sa građenja karijere prelazimo na građenje odnosa. U ljubavi tema je vrlo slična. Prelazak sa iluzije na autentičnost. S odlaskom Neptuna one ružičaste naočare polako spadaju. I Venera ove godine ne traži bajku. Ne, ona traži nešto stvarno, nešto iskreno. Sve ostalo se može naučiti. Ljubavni put ove godine je onako prilično jasan. Imamo 2 zlatna perioda za povezivanje i jedan ključni period za razmišljanje. Prvi, od 10. februara do 7. marta, je kad je Venera u vašem znaku. To je vrhunac privlačnosti. Drugi, od 19. maja do 13. juna, idealan je za produbljivanje veza. I onda, na jesen, od 3. oktobra do 13. novembra, stiže test. Retrogradna Venera, a ona uvek vraća prošlost na razmatranje. Ali, postoji jedan dan koji se izdvaja od svih ostalih. 28. avgust. Pomračenje u vašem znaku. I ovo nije dan za spoljašnje događaje. Znači, nije bitno da li će vas neko pozvati ili ostaviti. Ovo je dan za unutrašnje spoznaje. Dan kad se suočavate sa onim ključnim pitanjem. Da li je vaša uloga u ljubavi autentična ili je to samo neki performans? Da li volite ili se samo plašite samoći? I suština ovog pomračenja je, baš u ovome. Cilj nije da se osudite ili da se opravdate. Cilj je radikalna, brutalna iskrenost prema sebi. Bez ikakve presude. Samo priznavanje istine kakva god ona bila. I znate, svi ovi tranziti, ceo ovaj test iskrenosti vodi ka ovome. Ka onoj vrsti duboke, stvarne veze gde reči nisu uvek potrebne. Ka ljubavi koja ne zahteva objašnjenje, koja jednostavno jeste. To je cilj. S druge strane iluzija. I sad prelazimo na zdravlje, gde se ovi astrološki pomaci osjećaju možda i najdirektnije. Jer 14 godina Neptunove magle nije uticalo samo na psihu, uticalo je i na telo. I sad, konačno, ta magla počinje da se diže.
Ovo je centralna teza za zdravlje od 2026. Telo postaje vrhunski izvor istine. Um može da racionalizuje, da zaboravi, da gura pod tepih, ali telo pamti sve. I ove godine ono progovara glasnije nego ikad pre. 14. To je ogroman broj. 14 godina nejasnih simptoma, neke preosetljivosti, hroničnog umora. Odlazak Neptuna donosi jasnoću koja se tako dugo čekala. To je kao da posle duge maglovite noći konačno sviće dan. E sad, dok se jedna vrsta pritiska smanjuje, druga se pojavljuje. Saturnov stres oko pare i vrednosti direktno se preslikava na telo. Obratite pažnju na ove simptome. Glavobolje koje stežu kao obruč, napetost u vilici, problemi sa kožom. Telo reaguje na finansijski pritisak. Veza telo je kristalno jasna. Srećom, pomoć stiže. Od 30. juna Jupiter ulazi u kuću zdravlja i donosi fokus i optimizam. Ali postoji i zamka. Jupiter je kao pojačalo. On širi sve čega se dotakne, i dobre i loše navike. Dakle, dok je ovo sjajno vreme za uspostavljanje novih, zdravih rutina, ključna reč je umerenost. Više nije uvek bolje. I tako stižemo do vrhunca godine. Decembar nije samo kraj, već jedan moćan početak. Sva pritisak, svo čekanje, strpljenje, sva ona spora gradnja, sve to kulminira u jednoj kratkoj, ali izuzetno moćnoj sekvenciji. Obratite pažnju na ova dva datuma. 10. decembra Saturn konačno kreće napred. Oslobađaju se kočnice na finansijama i projektima. Samo 2 dana kasnije i Neptun kreće direktno, dižući onaj posljednji veo magle sa identiteta i zdravlja. U ta 2 dana leži razrešenje cele godine. I ono što je ključno je kvalitet ove promene. Ovo nije neka dramatična, bučna eksplozija. Više je kao tihi, unutrašnji, ali duboko snažan osjećaj. Onaj osjećaj kad se težak točak, zaglavljen mesecima, konačno pokrenuo. To je trenutak kad se sve razbiste. I završavamo sa ovim. Jer ovo je ta krajnja, teško stečena lekcija 2026. godine. Ono što izgradite tokom Saturnovog testa, ta unutrašnja vrednost, to samopoštovanje, ta struktura, to je vaše, zauvek. Ne mogu vam uzeti ni vreme, ni drugi ljudi, apsolutno niko. I to je nagrada za godinu strpljenja. Godinu koja počinje maglom, a završava se jasnoćom.